Pozdrav svim ljudi, dobrodošli u još jedan video, evo nas nazad sa jednim novim trikom. I sad, znači, dosta je fura i onako izmislio sam ga sam, tako da ovo samo može biti. Ajmo da krenemo. Samo, tako. To je sedmica Hertz. Da, opet snimamo sa prednjom kamerom, tako da opet imamo rasvetu, to je ovaj van pot. Možda ću ovako napred da snimam. Tako. I sad pokušat ćemo nekako da kako radimo ovo, da dovedemo ovako da nađemo kartu. Evo ovako. Znači ide sad ovako po špilu. Ajmo ovako. Evo. Stop. Znači, eto. I sad kad smo to uradili, sada radit ćemo, kako se zove, ovako ćemo da radimo, tako. Tap i tap, sad tako. Sada, ajmo to da uradimo. Ajmo ovako. I sada samo ovako. Stop. To. Ok. Stop. I samo ovako da uradim jedan mali prest ovdje da znam gdje su ovako karte. Tap. Tap. To je sedmica. Ajmo još jednom to da uradimo. Evo ga. Idemo sad. Sad imamo sedmicu tref. Malo pa smo imali sedmicu Hertz, sad imamo sedmicu tref. Evo ovako da vidite špil promešam sve da ne mislite ovako držim neke končiće i tako, kako se zove, tako nešto. Evo da vidite. Ajde ovako, eto, imamo sedmicu, da vidite da špil ovako detaljno pomešam. Čekaj malo. Evo. Opet, ako stavimo kartu, opet sve radimo isto. Tako, to.
I, znači, evo da vidite, evo vidite, nema ništa. I sad, ako stop, znači ovako. Stop. I pa. No, dosta fora trik. Ali kada uzmemo ovu kartu, jednostavno se zna, to je. Da. I ova karta je zapravo magična. Ovdje imamo 4 sedmice. I to su magične sedmice, to je 3 koje sam ja izmislio i tako ću ih nazvati, magične sedmice. Eto, znači vidite, magične sedmice, ja sam izmislio taj trik. Jednostavno ako sam mi pao na pamet tako da radi. Tako, možda sutra dolazi objašnjenje, ali dosta je fora trik. Znači, tako. Eto, to je to. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!